kwezi chengwe jitukufu ikawanye udunge matangazo ya Daula Tropic FM la station du soleil Tosa na salamu doza hanyu leo tarehe mongomiraru yame mwezi 2024 usiku mtukufu wa juma ngari mbushiri yaoni khairi na salama na amani usoni mali Daula Tropic FM zirek maza Mwenyezi Mungu na zimendeleni hanyo tipia wa Komori maislamu rumlohunu ndani ra mlio bonze uskole winunga sina anwani ikawa ibali ya namna inuka eshek total ya hundana ne Komoro zondizo wananyasi wa hesiti nkuu ya habari za Komoro mjo kaza haruma titre ya hatu ikawa si ufanya hazibadini eshek total ani hinu editorial ikawa ibali ya eshek total hauka haini mwana Mkomoro gebidi uyatsange ze fikra za hahe osonima ye eshek total hauze fikra kaunga zitokea makati yanu haruma ye Komoro ya hatu ko zijohu jazi johu ka sirini kuzijo tata ya sojo ka dhahir ze mikro za Tropic FM ngazi pepe yao unu inate de la République ya Singali porto hanzarambe mani maini asihazi hauhusishi wari hauhadile lazima rimikenize haki za binadamu watukufu wanzani ngamrengo shabashi na mina madam Ben Sahiba alfamzembaba wa Komoro actualite siti nkuu ya hatu habari za Komoro siti boko siwiste ya siti ngoni maze siti nkuu za Komoro habari za Komoro grand notable Abdallah Ali Najim grand notable Ali Mbaye Bordeaux grand notable Abdullah Maisha Marseille mama Ilma Paritina Amada Swalihi Paris Madame Dr Dada Marseille rima bienuka nge nyao imada ya handani ikansishe namna ino mada mbili honda ndaru amangarjuhum mikani iza hunda ya Komoro usonima rangu 2016 ataje honde banu rifanye umpezo amato hatu sisi ne titri nde ino wananyaswa habari za Komoro eshek total eizo wa Komoro wa honda hindi eizo daula wa honda hindi rangu 2016 mimi tanke mwana Mkomoro ngamambuka eshek yode titri ya leo eshek total Tosa na salam wa Komoro watukufu يمهو وهي دولة فخامة الرئيس كولونيل أزالي أثمان العقيد أثمان أزالي هنجيا هارومي الدولة يهاتو يا كومور رانغو 2016 هانيكيوا وسوكان وهنتي متكوف رئيس والدولة هايبالي يا بعد يا wakati mwingi mahakuma ya kanti ya fikiri yaona hakahubadili sharia mshindi en 2018 Komoro ihundu humbadili sharia ihundana na nukta au keja hundana na nukta izo wa Komoro dua juao yamhu wa daula Colonel Azali Athmani upezo wa matwa hahe hamarabili hanjia haruma referendum karamba de sharia boyo la referendum zarumilwa mali zinji ili alauze ili ikedo upezo wa matso wa hahe ili izode ze fikra za hahe akanza onese ka omwedo down referendum yei passe ekeja passe eri hindumana e daula wa hindumana e koja hindumana Allahu alam yenga sindaba wopia wa mtango wa hemhu wa daula zopia wa mtango fikra za hawandika wa mzingiza rija haruma dialogue yala mali ichotasi dialogue national ya huntanya wa Komoro haini mreka na fikra mshinzi za hutanga wa mtango wahe hamade namna mimi bangu na kansibana Nyoni sauzi nzabira ya editoriali inu ikaonga mambo eshek dialogue yo ishemeziziwa yontipia ze parti za kahunu zitambalia au kanga bwamba na rende ngabwamba ritende yemhu wa daula ajimlisa dialogue ikawa ifanywa yarami wa mali ngenga sindaba toujours nga si haruma delestage toujours kabati ndongo ikawa mrungu wono
asasi za badilia yone ila esheki kaunga mjosubutini kensibano ni mwambie ni ukaya mimi mwana mkomori kaunga sango ze fikra za hangu osonima yizinu na bao banu ngwa ibeze kinga bwandu kaunga johoni saka nrabo haukweli almuradi izo wajibu rimambie ni batu izo refikiriu ukaya haini mwana mkomori utitolekeza kabari uhimilia daula ya boba hozeno ngoyi daula wafanyao ya bozo ndizo sanga hamadi namna ino wambe ze fikre za hao inu eshek total zede ze fikre za hango mimi na bao wana dakika watiti ngenyao ko zijo huja zijo ka sirini kuzijo tsataya sojo ka dhahir ze mikro za Tropique FM ngazi pepea unu inate de la Republique ya Sengani worso hanzarambe mani maini leo tarehe Mungu miraru yame mwazi uzili na 24 asihazi hauhusi shiwari hauhadile lazima rimekenize haki za kibinadamu enga sinda ngarudi ya ondahu watukufu wanzani baadhi ya wana wa Komoro wa aminiu kawasomo wa aminiu ke harme majafamu ya honga onisauka wa Johanza yensi zosi nizori wonao kwa Johanza yensi baadhi ngwa uharuma pato la hao personeli hasibabu hindi ngwa aminiu fikra reka zonje mashangwa tsatsa yao bavuni ikangwa uharume daula ngabo baadhi ya wana wa Komori makadr waonisao hukaya mimi tishome mahaminchi ngamwelo nangarie zila fikre kao kweli zote mbi nonsoka hazini kenagari nkena mafra yode namna kao yensi yakansi total eshek wa wana wa Komoro ikao usubuti wa gabili wa himi haruma zemimbar hawa haruma misihiri wamba ukangwanzao wa ekezensi wamba ngwanzao wafanye ensi ipengao zo pianga ziparihani hao haruma ensi ya hatu ubahanura wasule makati ndanu wayo simvumbulia ni referendum rangu 2016 mwa daula ya ifanya simvumbulia ni dialogue simvumbulia ni assise nationale zo pia zirenge milliards et des milliards ngasinda Ikomori ngionda yo eshek ijili amba eshek yo ijili daula mjo mekanize dalili zonti pia eshek ijili amba ijili wa Komoro wakazi wa Komoro makadre wanrubahi population peuple komoro wajwao ukakweli nu eshek rwatso ujua irijili ya hason sipia ukapia riya harmale boila garla lohizani rwalio harume daula rwasutene we daula ngwala lohizani maji hahisa rwalio harume daula rwatso harume daula watabiao bei za panda rangu bundo hatamba ngwa hula rwalio harume daula rwatso harume daula ngwa hulao zindikao za ughali ndondondo yo ndaila eshek total kabati mrujo subuti ambe ukaya ngelejera lambajini omwenje urengwa mpaka zile ramfukare ekange mroazi wa serikali ngupato moteri harumia mafura hapo shola hai shaizo pia ngabo wanadamu wa aminiuka zinu kweli kasu inu eshue zinu kweli shagamendo na fali komba bahanu banu ndunge ba ngamjohunda mana zahangu personnel le arhamia hangu la Tropique FM la station du soleil harumwezi bimo jana na nne tosa na salam ko zijo huja zijo kasirini ko zijo tataya studio kadhahir ze micro za Tropique FM ngazi pepea unu inate de la Republique ya Singa asihazi hauhusi shiwari au hadile lazima rimekenize haki za kibinadamu hausahri lawe haruma mvawo watukufu omusotsa unu
ngarendao haruma dialogue yamba tindami fakhamat rais colonel Azali Athman va recevoir vote le 14 janvier 2024 janibu ya wana zijana wa Komori, wana wa Komori kaunga mwatoso makandida wanga mwatoso wavenu wa zinji na udhibitifu mwingi na uhodari mwingi ekangona esheki gamjo samba banu wa Komori shamimi ngamuamini wasababisha ngarendao haruma dialogue ikaonga mwihishimu, dialogue ikaonga mbojua ibire, dialogue ikaonga amini ukaifanyiwa ile masiwa ya pengao ilibake amani ya hato sonima yensi bagasina 2024 sajaja dolio dialogue jo sababisha onruka wafungwa walawe mo prison Ahmed Abdallah Mohamed Sambi zora hunda ya lo prison Komori hundu hindi kabati la hunda wamrula nabii ambilwa ka anyanganya mali zirengwa daula iganye ange prison nyinyi mahimilia wa mfungo Ahmed Abdallah Mohamed Sambi wanzwani bandu ya wanzwani muhundu hindi bwa lo prison nyinyi wangazija muamini ukawa mfungo wa Muhammad Abdallah Mohamed Sambi ukopirizo hahe muhundu hindi engari hundu hindi enyenyi daula mahukumu rais ya ruma baan mahasita yaliyo hizo mahunda indri yo ila échec total. C'est la Tropique FM odo pezo matso wa hatu ino barna majina ipanga na ilala niyo na fikiri editorial karitina rien de spécial, échec total. Ranguye raia, ranguye politicien, ranguye daula, pia ngasi haruma échec. Yabo kwezi watukufu mduga ya matangazo ya hele daula Tropique FM. Ranyi mlobonze, ranyi mlohunudani, na amini efaz rawasuit. Kisubidi jendo ban rabo banu kisubidi sondu kanga ya banu ngarangali wao haini mrujo katsiba na oneseze kweli banu he adabu ni heshima. Wakomoro watukufu mdunga matangazo juzi rihati rais kirasmi al-aqid fakhamat ar-rais mtukufu colonel Azali Athman ahatiwa sibuzi ngabwa Kajahunda de vote, ils ont qu'à tout ça résiduer. Hahantiwa devant le chef de l'État. Wabonze, hajanao banu, kirasmi hanikiwa, wanadamu wede o aminiu. Wenji watiti, karitujua riwaono ka investituri ifanywa. Adabu ni hishma. Yabori kahulinda. Ngari lindao sisi Tropique FM, daula nyumeni. Ranguye mardi sharia de hamba ya conseil de ministre afanyiwa juzi ilati conseil de ministre haukanyi mawaziri mlwabo iswe de sharia kamja merite mke haruma conseil de ministre haukaye raisi uliyonge waeche colonel Azali Athman de mru ya nikosukani wa hemasio le 26 mai nyinyi watukufu mawaziri ulamse tumtoka ufufulia le conseil de ministre là haukai sharia shioni saukaya 48 heures ngebidi ubahemisi wa daula nyumeni sha kitubidiri ke haruma conférence de presse makatiano yahudo nesa ukaya letengo lije yoti ni Komori wendao yoti ni Komori watsahao yoti ni Komori walindao makatiano ze conférence naziyise garanzo en bonne gouvernance makatindano ayo muhese daula haraka kwesi. Waziri Belu wa hedifai kitubidi rikaruma konferansi tena maranye kwa tutaudo jibizo handa yani hanywa kwa msao kaya zila extraordinaire zenongo zabira hostadi le passé riwono hakika investiture ya kanti
investiture ya rawana chef de l'etat ya kakalmu rikubali si Tropic FM ngar aminiu msomaji wa head daula bwana waziri Humedi msaidie na rirenti bawo wanadamu wa stadi wala kwa timu 3 miliard izo tinizo sisi Tropic FM rambao na rinjia haruma action basi ngarambao gabo échec total remaranya wa hundu échec e daula hundu échec rangu 2016 ataje hundu yabaha ngenyao échec shekar katse namnaim sukajuma hureya na salam harma ze mimbar leo e parti sersengo afanya conference leo yusindo rilio leo jani na rinjie rihensi daula barangu juzi le 26 mai kabati daula yemhu wa he daula de ulio ya hansi wa kirasmi ni marengo pia he dunia riwasuli haruma dialogue national e dialogue yonge birlo nimba makati anu gejo kanza birlo nimba au niveau yabonze rango Nations Unies et ONU et OIA et Union africaine yende ila échec nambao naborifanya ila dialogue yarenga harama nabori change constitution yarenga alama hata ya toa mhono wanu bwakomo maranyia kamsu amini zeno gorendo ao sisi osodima ze daula ya enyi mahimilie daula maranyia eze tabu nazoni sabanu kartuza nyi sana sinanyi ngam amini mwanama rebel amada kago jinro pari mto sana salam nam partager mission inu imna editorial mtiti kanga moni sobanu mwanama walad ahmada mana shawangu kango jinro masheswa shamaora gamu mbushironi khairi na salama na amani ngasi haruma garanzora tahe dialogue yemwe daula ya Zamba juzi yakawansiwa enge watu kufuanzani rikubaliana nyondo kaunganya haruma daula waheshimiwa watu kufumliwa haruma daula amini ukensi ngejo uka ani ensi nunga mjo hui ransi msio huzimu na mrensi ho hambia muwa he daula zirabo kweze mtukufu Colonel Azali Athmani الرئيس دولة enda wafanye dialogue na weno wananyuho ikao leo masen kandida wakubali hukaya kwa tu amini hukahuvotewa ili ensi ijuhe haruma le gayo bi kaudo lilio le gayo kaudo ilo walandi salio jema mbabi ilio yabo utimizi kwa muhiso wa hawa haruma yezi ukensi tranquil bi idhnillah utishie mdu bema waziri kaudo wa huzingiza wanadamu kawa huzingiza wa hambia nrabo mitila wa huzamba abanu ema waziri tindao jeshi lilirumilwao na wewe wanikwe wizara yinu wewe wanikwe direction yinu ne mwe daula kajahambia kaulewe jeshi fanya siasa urengele ufanye lebavu ulekeze mkreye ze entreprise hudu wakati yabwe mwe daula ngamu mtsengele yao ngamwendo mumtsengelea siasa jimla ngamu mika o pouvoir ya saya maudu ya jareje zio havoti maudu sha mwe daula
hamikanize natija zontipia ngamu mikoni ukarihundwa na eshek bwa Komori watukufu ubahanura wasili banu engeri kana madepite maopoza haruma daula hatu kardaju wasili ukaguni ansole akaufarashiwi na majanamane 14 euro habahi nunge 30 euro akema depite wao wajwamba atija no ranya ukadepite wavote waendea daily ranya inde daula boko wakana madepite wa hao mahamitanu haini luwa ya jayabo wakahamba wi yabo iyo esheki ya hanyu nyima ranya ranyi mahimilie daula mjamo magarini rowatso himilie daula esheki ya hatu wi uno yo d'expérience ya hatu la Tropique FM la station du soleil ikawe editoriali hatu inu irwawe anwani inu ka eshek total kilo yanku hubo wa Komori ikahufa 1100 francs rali majana maili wa 20 habaha inu iwaswili majana mararu na bahindu yewe engeba kadepite opoza harume assemble sawa ne dunia izo kazi jo mkiniha wajamba daula la hasara daula ranyangu tabiho rihise namna ino kwezi wakalizi watukufu mduga matangazo ya daula Tropique FM harume 54 poe harume zibimo jana na ne kao si usubutiri mambia nuka kozi johu jaz johu kasirini kozi johu tsataya sojo ka dhahir ze micro za Tropique FM gazi pepe onu inate de la République ya Singa asihazi hauhusi shwari ya wadile lazimuri mikenize haki za kibinadamu eshatunga bwa Komori juzi ranyi mahimilie daula maranya ranyi matsuhimilie daula mwenda mahulizi wa nsohole mbi ilona falasika na plastiki daboke daula kwa jashinda wa hula nsohole olamru mzima dia twenda ikomande Dar es Salaam abo bonga nsohole ziko ure wanku la entreprise ziko fanya special dia nsohole kore wanku ende haulu ye konsekansi yamba yewewe ulio harume sirkali ulio basmati yemi nsohula ida smati nene na halawa msangaula abo basi futui ya mungu joko himilia ndo wewe ustere hiu ndabo hukale wo inalongo ya lavimi kele wo wafanya ani uthabihiti hule nsohole inundo engeba kama depite wa maopoza zijorogolo haruma Assemblée nationale ya hatu she daula yamba ketutsaha banu nyinyi maranya mkubali makadre wastere hiu wahimilia hizo kabati madepite wajohu mdailiani wajohu dailie population ya Komori iyo ndaila eshek totali rahunra abo engenso hole ila yesumu mana mmono zi alama zazi falasika idhuru wandu yabo wandu ujoka watimu pia yabo wajoka mbaki ndanyi mlo harume daula makadiri muhimilia we daula shandu hamada sirso shina rahunda 4 euro 5 euro nangabo wahundao mtujivu bwa mimi ngabashukuru Mwenyezi Mungu alhamdulillah rabbil alamin so to ushinda 2024 ensole ilanja parona baba hanu hatu korea ani zenkuhu olamru mzima ensole he daula ija onikor Komori ngutilwa garini hazungusiwa mkomori ngwendo haruma zifafa mkomori ngwendo ensi inu yombele waduwa njema ensi inu shahakika Mwenyezi Mungu ekadeze esheki zipare hanyao haruma ze daula ya hatu yinu rangu 2016 ataje honde habaha njama kabati ndongo njema zavira ngabo ngizo daula inu ifanya rongo njema mwali daula inu ifanya rongo njema nzwani daula inu ifanya rongo njema ngazija shamba bititi Gamto solo 5 candidats. Gamto solo 5 candidats.
ikawe masenkandida wanu le junduo lilio habaha gracia hao maranyango na usiwa he masenkandida wanu o wandu wa mvotini le 5 candidats ngona utungu wa han ngona usiwa mwishio bando za miji ukaya mtirwariera aruma juma mtirwari nam shaho hishie mwezono wekao garendao razishia riomba Mwenyezi Mungu kababire dialogue ijo uroa zeno ngozo ntipia Mwenyezi Mungu nazikamilishe daula ikubali nanu wandu wajoko himile dialogue yo mguna wabe mvuu bano aba mwenje ujasingani aruma 8h30 abongo jo hukaba abo hata inor kona ngojo hurengo hata mpaka de twabili le ramadei giabo hakika Mwenyezi Mungu na abo rifanya dialogue national 2019 rifanya assise national ngabo mrikao hamili wakara isi aruma bano hanyanganye daula hafungwa ngatimizi masita Ahmed Abdallah Muhammad Sambi wumrulo na mali za hahi geo izora hunradazi lazimu rarenge chana mono investiture akafanyiwa de milliards yabangar linda ole 6 juillet yabo mataksimani ngamlindwa ozensuzinu haraka ngam mikoni wasuya yandwa wasukani wa masiwa mjoba bale magari ngamjoli bisiwa vignette aba hauka lazimu haraka swa vignette hau nsujua hauka lazimu daula yankese mbayundu akale sisijenge jao haukazi ya Ramazan le 26 mai mapesa ngabo wandu wakabonze wakaherewa biye diaspora dugo shina macha na shenda ngamambo ka eshek total ya rihunda re daula ihunda na eshek hauka tasi karti mwenjeni kabati mna entreprise wa hatu na singa sijuma utoro mnyamadi maranya ya Komore population ya Komore hundana na esheki haukaya roa kubali daula roa tsukubali ze poka sezinu pia ngasi bazima ngarenshiu mwenje maji ngabonyi dara za suliba bei za panda za tumba mpaka ngabo wandu watso milkirali ziwi zitano mwizi olona ulezi ya rabbi nabo ze malikao nizoro woni sawa banu zirumirao zijobu amna entreprise nzima mbili la utofanya difu bwa Komoro watukufu abengenga mjodo na majournalisti we haba weje zizie daula wala wandu wanzao pato la hao wandu warongolea daula wala ndezila na mambia ni banu ka wandu ikao makadri wa pulao wepua wandu kana mwede mwambe jao ujona mrulo na direction yani kwa direction ya tushi ndaende sashangu jopo mrubani ya jahar mazenyi dozinu yandiambe endambe chao parce que ola mrani kwa ziwizi tano mana yebahinge na azma ikawanzimia ya sakadie daula sisi Tropic FM ngari aminiu zinurambao kangaziruban siju ngari aminiu editoriali hatu inu ngari aminiu kaya haini nungo zajiri mwa daula hai partage ndaino wandu ikawa mzingiza na sisi ngari ombao ka nouveau gouvernance safara leo kam government nane dialogue ikao ihabiliwa ngefanyiwao zinuza zifanyiwa zirumiliwa mali asizi dialogue sizirepete bano tina usida nzambe sikakati bano nimwambieni dakika 15 dozani hansi bano nimwambieni ka riundana na eshek total udo mpango wangu wa leo eshek total Komoro ngari omba Mungu bake amani na usalama Komoro 2025 batija ma député Hamado walio hawaha ma député wa oui yemanda hanyonga hisao août 2025 kwezi mheshimiwa Colonel Azali Athman rais wa daula al-Aqid
ema depute wa mahani watikenda wala na bajo kama depute wajo huwa ni le peuple homyenshi hao hizi faida za he peuple ni le bavu hizi faida za hizi siwa sawa ni maguverner ikawa wavotewe makatiano na bandu ambo kwa javotewa maguverner otoba la sirene kwa tina daula kwa tina sirkali abongeze constitution za kaya mrwaka huona kabaka jirma ngar amini ukamgugu jo jaila ideologi kaunde ya habiliwa ike kweli ibalie marunda beza biraka ja hundana hatana faida na yeshe Komor na yeshe le Daoula Tropique FM la station du soleil. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.